Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na ndadika miongo ina cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa.